Ja ću naravno na to pitanje odgovarati drugom prilikom detaljnije i sveobuhvatnije. Objasnit ću zašto se vlada opredijelila za takav pristup. Zbog toga što takav pristup slijede sve demokratske i ozbiljne države. I gotovo nema ni jedne države u svijetu koja na takav način ne štiti svoje dostojanstvo i svoje državne simbole. I zbog toga me čude me takva pitanja i posebno me čudi negativna kampanja u medijima, pa i u vašem mediju. Dakle, svaka država štiti svoje dostojanstvo i svoje nacionalne simbole. Ovdje se ne radi samo o zastavi, ovdje se radi i o grbu i himni. Oni se moraju, prema njima se mora imati odnos kako zaslužuju i kako svaka odgovorna država propisuje. Dakle, nijesmo uradili ništa što nijesu uradili drugi, što nije uradila Srbija, što nije uradila Makedonija, što nije uradila Bosna i Hercegovina, što nije uradila Hrvatska, što nije uradila Slovenija. Samo se u jednome razlikujemo, što je to kod nas prekršaj, a kod nekih od njih je to i krivično djelo i zatvorska kazna. Čudi me ta vrsta otpora. Rekao bih da ona nije samo otpor državi, njenim interesima i očuvanju njenog dostojanstva, nego i otpora vlasti. Vlast možete da kritikujete, predsjednika vlade ne morate da volite. Uradite sve da ga smijenite i promijenite i dovedete novoga, ali državu morate poštovati. To je princip svakog ozbiljnog, demokratskog i slobodnog društva. To su razlozi zbog kojih smo krenuli ovaj posao. Ne da bi prepadali, ne da bi strahom utjerivali poštovanje sopstvenoj državi, nego da bi bili na nivou demokratskog i slobodnog društva. Ko neće da ustaje na himnu, morat će da plati kaznu i nećemo ga tjerati da ustaje. Ali svaki put kada ne ustane, platit će kaznu, ako budemo u saznanju da nije ustajao. Naše zastave na institucijama, državnim institucijama, ustanovama moraju biti dostojanstveno istaknute, moraju biti štićene, ne smiju biti zarozane i prljave i pocijepane. Naš grb se mora koristiti u skladu sa zakonom. Tamo gdje se državna zastava ističe obavezno pored drugih zastava, mora biti istaknuta, a ne skrajnuta. Je li to odgovoran odnos države ili je to utjerivanje straha? Ne. Dakle, vi ovdje ili oni koji osporavaju ovaj pristup vode bitku protiv vlade koju ne podržavaju se protiv nje, ne mareći da na taj način gaze osnovne principe demokratskog i slobodnog društva. A da li vjerujete da je to primjenjivo i sprovodivo u praksi, na primjer, na masovnim sportskim događajima? Zašto nije? Čuo sam sinoć pitanje vaše novinarke u nekoj specijalizovanoj emisiji, ko će to da prati? Svi će to da prate. Svaka institucija koja upotrebljava zastavu, svaki građanin koji voli ovu zemlju, naravno i državni organi i inspekcijski organi. Koga prepoznamo na stadionu da nije ustao, ako ga identifikujemo, podnijećemo prekršajnu prijavu. Nećemo voditi policijske snage da bi natjerali nekoga da ustaje na himnu. Pa nijeste valjda to mislili. Dakle, to je ono što radi demokratsko društvo i demokratska zemlja. Koliko god bili protiv toga, to rešenje ostaje i to ćemo rešenje slijediti do kraja. Kao što radi u Americi, kao što radi u Kini, kao što radi u Rusiji. Ja sam to govorio samo o našem okruženju. Zašto je to ovdje problem? Zašto je to ovdje problem? Zašto je to problem kod vas novinara? Zašto je to problem kod političkih partija? Zašto se tim bavi naše okruženje? Da li se mi u Srbiji bavimo zakonom o zaštiti dostojanstva države i njihovih simbola? Ne. To je njihovo pravo autonomno, kao što je i to naše pravo. Ostavite da radimo posao, odgovorno posao koji pripada vladi i ovoj državi.